Amezi atatu arashize abafite imodoka zitwara ba mukerarugendo muri za pariki n'ahandi hantu nyaburanga hasurwa ziparitse. Uko biri kose inyamaswa ziri muri izi pariki zirabakumbuye. Uru rwego rw'ubukerarugendo rufite uruhare rwa 12% ku musaruro mbumbe w'igihugu. Rwatanze akazi kubabarirwa mu bihumbi 140. Abari muri uru rwego bishimiye icyemezo cya guverinoma y'u Rwanda cyo kongera gusubukura ibikorwa by'ubukerarugendo nyuma y'iminsi hafi 90 bifunze kubwo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Icyemezo twakiriye neza cyane, twari dutegereje ubwo twabonaga izindi sekiteri bagenda bazifungurira, natwe ubukerarugendo twari dutegereje ko dufite inyota, ariko byadushimishije cyane. Ku rundi ruhande, Anne Marie Kantengwa aratembera hoteli Sherando abereye umuyobozi mukuru. COVID-19 yashegeshe isi mu bice hafi ya byose, ku buryo hari abakozi hafi 100 bakoraga muri iyi hoteli bagiye gusezererwa mu kazi mu minsi ya vuba. Ibi kandi biriyongeraho ibindi bihombo byatewe no kumara amezi 3 iyi hoteli idakora. Kuri twe ntabwo byahindutse cyane kuko iyi hoteli ni hoteli y'urwego mpuzamahanga, kuko dukora ari uko n'indege zigeze mu gihugu cyacu. Ni ukugumya tukihangana dutegereje ko indege zizaza, ariko tunashyigikiye ko abanyarwanda batangira icyo bita iyi tourisme domestique, iyi ngiyi yo gusura igihugu, bakagenderera igihugu cyabo, bagasura ibikorwa nyaburanga, bakamenyera kurara mu mahoteli. Kongera gufungura urwego rw'ubukerarugendo imipaka igifunze ni umukoro ku bari mu gihugu imbere ko bakwiye kurushaho kwitabira ibikorwa by'ubukerarugendo. Icyakora hari abagaragaza ibiciro biri hejuru nk'inkomyi kubifuza gusura ibice nyaburanga. Umuyobozi w'ishami ry'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda, Aimable Rutagarama, avuga ko hari ibiri gukorwa mu minsi ya vuba biza gutanga igisubizo kuri iki kibazo. Ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu nibwo bushyizwe imbere ubu ngubu. Navuga nko ku biciro bihanitse, abantu bashobora kuvuga wenda bamwe ku banyagihugu, ku banyarwanda, ko ibiciro bishobora kuba biri hejuru. Nabyo byatekerejweho, biringira ngo hazasohoka ingamba zisobanutse zerekeranye n'ibiciro byo gusura amapariki, bizaba bigabanutseho. Inama y'abaminisitiri yarayiteranye yafashe imyanzuro irimo n'uwo kongera gukomorera urwego rw'ubukerarugendo muri rusange, gusa imipaka yo iracyafunze. Urwego rw'ubukerarugendo mu mwaka ushize wa 2019 rwinjirije igihugu miliyoni hafi 500 z'amadolari y'Amerika. Kubera COVID-19 uru rwego muri rusange rwahombye miliyari zirenga 14 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe urwego rwo gutembereza ba mukerarugendo rwo rwahombye angana na miliyoni zirenga 152 mu gihe cy'amezi 3 ibikorwa byari byarahagaritswe kubera kwirinda COVID-19. Paul Rutikanga, Televiziyo Rwanda, i Kigali.